إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هو رحمتايكو كم آدت دو هجري مغرب نماذ فهم سلسلة غوتغا ممسكتوغا كوريا جندا تفسير كلاهوغا ميديا هفتاغا ألغون من باها كدكا نمالا فواني سورة المطففين ويل للمطففين من سورة تفسير ehn kabun Allahu rahmataiku mire algonu min fashani ya bidigen in sura kabugawa suratul inshiqaq idha as-samaa'u shaqqat mi suratu ge tafsir Allah subhanahu wa ta'ala algonu min emmennaki hiyo basaha hiyo bas qabul kuraba kabuga la vashi amin ad Allah subhanahu wa ta'ala mi sura fatwa wahi kurabani idha as-samaa'u shaqqat udu babaya fali da hinde Suratul Mursalat ge nuwana ayatu ka mang Allah wahi kurabani wa idha as-samaa'u furijat udu falagen hingajje Suratul Rahman ge 30 hate 30 ashan adi 30 nuwana ayatu ka wahi kurabani fa idha shaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فهي أدو فالي بغن داهندو راي فيني فمالوغ كلاغا و تيوغن فدان أدو بدل بغن دانه دين يفهو إنسينا جنينا مخاطب كربا الله وحي كرباني فهي تيباميهن دوغوكم إنكار كراني تيباميهن غير رسكالانغ دب نعمته غترين kon ni'mata kan hiye fahe eduwahum ebahi qiyamet duhum emihegge faafaya medu insiya kaves adi jinniya kaves suwale nukurevene maneki eduwahum komme mihakos emiheku kurakantaka de terega zimmadaru wan jehene ad mitanuga udu falifalumuga wahaka mi anani qiyamatuge alamatuge terega himene kabe emima qiyamatuge qiyame karibima nota qiyame duwahuga eduwahuga alamatuge terega himene ekkaben ei udu fali wegen dion yafahu wahi kurabani wa adhinat li rabbiha wa huqqat adhinat maneki e uduge khaliq wanta Allah subhanahu wa ta'ala ge amurfula adu aha kiyaman gamfiye udu fali begendani Allah subhanahu wa ta'ala sifa kurabba fa wa gota hay bayaka suratul naba ge barawana ayatu ga ewaha ka bayan kurabba Allah wahi kurabba fa bani wa banayna fawqakum sab'an shidada gada fada begamba hain udu tibang Allah tibami hunga matiga bina kurevime wa adhinat li rabbiha ehbima udu fali begendani e udu haddawa genguluwa ilahuge amurfula kiyamangatumunga gotu wa huqqat maneki Allah subhanahu wa ta'ala e uda kurabba amurfultaka kiyamangatun e udan haggu wegembe kibegento e udu Allah subhanahu wa ta'ala e uda kurabba amurtaka kiyamangatun haggu wegemba sababaki e kama amur kurabi farataki e udu ufedde bi faraka mugawa Allah subhanahu wa ta'ala kama vitiwe udu tan hedde bi hindugaves Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fulutakan etaketi kiyaman ganna fadan
nimiti umugaves etakati Allah subhanahu wa ta'ala ge amru fultaka kiyamangannade ad udu ufeddevi hinduga kantak hinga diagoy Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabba fani suratul fussilat ge 11 wana ayatuga wahi kurabani thumma stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata atayna ta'i'in den dumegge sifaga udu waniko udu haddawa udu furihama kurabu mafahuga ekalaanga irada kurabi fahe ekalaange udasha bima wahi kurabani ruhumuga nuwata nuruhumuga kamuga vias furihama begin annashe itiya annashe taw'an aw karha ruhigen wa haluga kamuga vinamas nuwata nuruhi wa haluga namas annashe den qalata uda adi bin Allah subhanahu wa ta'ala ya jawab devani atayna ta'i'in timam men ruhumuga atwe jeyme ehen kamu insanun mikan kama meduga fikur kuran jehe udutan ufedde bi hinduga bes adi etakati nimigenda hinduga bes etakati Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fula kiyamangade etakati khalqu kurabi irugawes Allah subhanahu wa ta'ala etakati angawafani itiya taw'an aw karha ruhumu gawiyas nuwata nuruhumu gawiyas timang Allah ga hadratan annashe ehinduga uda bin jawab devani qalata atayna ta'i'in alabin kiyamam begem ba haluga iba Allah ga hadratan atwe jeyme ehima uduta nimigenda hinduga wes etakecang Allah subhanahu wa ta'ala amur kurabani idha as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat udang Allah subhanahu wa ta'ala amur kurabani fali begin dashe ehem bima Allah subhanahu wa ta'ala udang kurabi amura kiyamangane udu fali begin dani yafahu wahi kurabani wa idhal ardu muddat idha as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idhal ardu muddat adi binganu demi feturi gendane dunia matiga miwa bimaki muliyakun fetirfawa bimennu furtamaka maki mi bimaki mi nuwata dunia ki bole gotan onna wang ecce dewanaka maki bimuga ustantana tiritantana madu fas ganda haru fas ganda mi huriha wattartaken hure ehen kamu muli bingandu ekkon ei hama kon onna tanaka qiyamat duhun badal wegendan ehen names qiyamat duhoga muli bingandu ekko fatura deifawa hangade fadan bingandu feturigen dane wa alqat ma fiha wa takhallat bimuge adiga waluda fawa mayitunta bimuge maccan aragendan wa alqat ma fiha bimuge adiga waluda fawa mayitunta bimuge maccan aragendan a duniyege mammage badu nukunna iruga hurigota husgaya khitanu kurawuma neti fawana kannara atuga evves echen nen haluga bimuge adin mistakun teduwegen dan miwahakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiya devi hinduga ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha sual kurabani Allahu rasulaye ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'd mistakun hedunula tibe kama baninama firihenunna anghenun ettanakan evve hedumennula tibe iruga ekaku anakakan nubalana hiye hadis kurabani al amru ashaddu min dhalik edwahuge kankan ashaddu min an yuhimmahum dhak edwahun ekaku anakaka bele waravuren mistakunge halat ma boduwane kobe mihakos uleni emihegge amilla nafsu salamen kurbigen ekama mashghul wegen ekamang ishara kuraba surat abasa ke 37 ayatuga Allah wahi kurabani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni komme miha kos edwa huleni enege amilla kankan
islah nuta amilla kan kamagen amilla nafsu salama nukurawige yafahu wahi kurabani wa adhinat li rabbiha wa huqqat at emme pertama uduge waha ka bayan kurabiruga udam man Allahu amur kurabani fali fali begen dashe ehinduga udu fali fali begen dani Allahu wahi kurabani e udu ufeddevi ilahan e udu kiyamangam fiye adi hak e kiyamangatuban e udan haggu kallibigen ve den yafahu wahi kurabani tibang Allahu binganang amur kurabame feturigen diuma den e bingadu wes Allahu ge amur fula feturigen dani Allahu wahi kurabani wa adhinat li rabbiha wa huqqat e bingadu wes e bingadu heddevi ilahu ge amur fula kiyamangate e bingadu wes hagguwegen be ilahu ge amur fula kiyamangatun sabaki e bingadu ufeddevi farataki Allahu subhanahu wa ta'ala kama bati yafahu insanu na mukhatab kuraba wahi kurabani ya ayyuhal insan e insanaye innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih kadihun gamaneki kabegga gada ala masake kuru innaka kadihun ila rabbika kadhan insana kura heyo amala nuba amal takagen datur kurani Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata ehni komme wes duha kun insana marwegen dan marwuma eko Allah subhanahu wa ta'ala ya enaya baddal wegen diye suratul najm ge salis devana ayatuga Allah wahi kurabani wa anna ila rabbikal muntaha adi emburi diumwani kaleg faanu ge veri daskala ge hadratash nuba amal kurami hum wes datur kurani Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata suratul ghashiya ge fansavis adi 26 ayatuga wahi kurabani inna ilayna iyabahum ibamihum eburi annani timang Allahu ga hadratashe thumma inna alayna hisabahum den euren kongulunu kantattaka meduga hisab ballawani timang Allah ehnamas Allah kiyaman teri miha ya adi kiyaman teri nuami hage tafataki kiyaman teri mihun eburi dani Allahu ge rahmata russabu muge maga adi nukiyaman teri mihun dani Allahu ge kofaya azaba dimala at innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih qiyamat duhun tiba haddawa genguluba ilaha baddaru kuran jehene tibaga amal tahuge jaza dibigatu mattaka tiba haddawa genguluba ilaha baddaru kuran jehene ad mistakun Allah subhanahu wa ta'ala ya baddalu kurahinduga debayaka behigendane ebbeyaki ei kanatun ebamihun ga amal tahuge fai libemihun anabamihun naki furagahun vaatan ebamihun ge amal tahuge fai libigendane mihun ekamuge tafsil bayan korabamu kuriyang huri ayat tahuge bayan korabani fa amma man utiya kitabahu biyamini den fahe emihe ga amal tahuge fai emihe ge kanata dewur mihadanne fasawfa yuhasabu hisaban yasira emihegge hisab luiwegenga hisaben man Allah emihegge hisabal lawan wara faseh ko wara lui hisabakun man Allah emihegge hisabal lawan ad ebami hunge hisab bellewege bayan korbamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korbani yudnil mu'minu min rabbih yawmal qiyamah mu'min ala Allah subhanahu wa ta'ala kari kurbi gindan qiyamat duhun hatta yada alayhi kanafa Allah subhanahu wa ta'ala ena forwala bana ehen ebbes mi haka no fenna gotan ena Allah subhanahu wa ta'ala forwala bana den Allah subhanahu wa ta'ala ena ya sual kurbi mungandawana thumma yuqarriruhu bi dhunubihi ena kuffa fata ena yang handang ko debo mungandawana fa yaqulu hal ta'rif ena sual kurbi mungandawana mibiri kamen inge hiye fa yaqulu ya rabbi a'rif ehinduga insana jawab dena haddawagen guluba ilahe ahannan nge komme kas bigotas sual kurabamon gos hatta idha balagha minhu ma sha Allah an yablugh man Allah irad kurabi mimarakan ena ya sual kuraban ehinduga insana hitang arana timanna yakadem yadu salamaten nete ehennames Allah subhanahu wa ta'ala ena ya wahyi kuraban inni satartuha alayka fid dunya
tibayataka tiban Allah mikankan duniya matiga forward vibe wa ana aghfiruha lakal yawm miyadu tibayataka mikankan tiban Allah fussawad vafime den qal ثم يعطى صحيفة حسناته دين إنا إناغ هيو عملته فاين إنا دبيغندان أو كتابه بيمينه إناغ كناءة إناغ عملته فاين لبيغندان أما الكافر والمنافق إهنما كافرنا منافق حالتك فينادى على رؤوس الأشهاد ميستكون بومة قوال قال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم mitiba mihonnaki eba mihonge rabbuge ayattaka dogu kon ulunu mihonne ala la'natullahi ala zalimin danne aniya beridan Allah subhanahu wa ta'ala ge la'nen hutte ala la'natullahi ala zalimin yafahu wahni korabani kana ata faillibunu mihon eba mihon emburi eba mihonge ahluweringe gatat da gotuge wahanka bayan koraba wahni korabani wayanqalibu ila ahlihi masrura ebamihun ufalun hure ebamihunge ahlu weringe gatan emburi dane wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri den abajberi wimihun ebamihunge wahaka bayan korabam wahyi korabani emihege amaltahuge fay ebamihunge furaga hundi bebiha danne ad suratul haqqa fansavis wana ayatuga ebamihunge fayli be gotuge wahaka bayan korabam wahyi korabani wa amma man utiya kitabahu bishimali ebamihunge amaltahuge fay ebamihuna dibigendani va'atunne ehen kamun bay mufassirun vidalwa gotuga kanatun nun gotakan amaltahuge fay libe mihun debayaka behigembe ei va'ata fay libe mihunna furagahun ebamihunge amaltahuge fay libe mihun ehen bay mufassirun vidalwani ebamihunnan ebamihunge amaltahuge fay libeni furagahun va'ata kaba ei ebamihun Allah subhanahu wa ta'ala ge fota furagas difa watibe ehemvegen ebamihunga amaltoga fay libedi ebamihunge furagahum ebamihunna hamen Allah subhanahu wa ta'ala ge ayatan ahinduga e ayata furagas di dogu kon hedi adi Allah subhanahu wa ta'ala ge fotame duga ebamihun e foyves dogu kuri ebamihunga amalto lievena wahaka ebamihunga amalta lieve bunda wahaka bunumun ekabang evves samalu kabennudi ekam ves dogu kuri ad bay riwayat hoga anna gotuga ebamihunge kana ay onnani karala bandevifa adi va ay onnani furagas farata den ebamihunge amalta hoga fay ebamihunna hawalu kureveni furagahun ebamihunge va ata ehinduga ebamihun gowam gandane fasawfa yad'u thubura ebamihunge amilla nafsuge halakan edi ebamihun gowam gandane ad ebamihunna duniya matiga olawunu gotame duga derave hitamako roy hadane ehennamas eduwa hakun hitama kurumakun fadaye nukurane eduwa haki ei jaza debumuga duwas amal kurumuga wagutaki duniyega heda kuri wagutu wayasla sa'ira anda hunna jahannamage alifanganuge tereya ebamihun wattale bene adi arifanganuga terega ebamihunna adab dewemun dane etanuga ebamihun demiti bene sabaki emihunnaki Allah subhanahu wa ta'ala ge ayat doguko adi shirku kurumatiga maruwe fawa mihun kama batiwe innahu kana fi ahlihi masrura hamakashawarun enaga ahluweringe gatuga ufaweri wegema mihu kamuga duniya matiga era ulune maneki duniyega ena ulungiruga warang ufaluga ulunu mihe ehennamas ei duniyaki ei daimi ufalennun ei waguti tare ehen kamun mu'min takun qiyamat duhuga wefati be ufala kafirun duniya matiga ufaluga tibe tibumuge tafataki mu'minunge ufaweri kamaki ei medukenu menwa daimi ecce ehennamas kafirunge ufaweri kamaki ei waguti kuda wagutu kolegge ecce innahu dhanna an lan yahur ad ebihun hiko gentibi maruma fahu Allahu ga hadrata mahsharu nukurebenakan ebihun bodamun gendiya kama suratu yasin ge haddiha abwana ayatuga Allahu wahyi kurabani ebamihunna maruma fahu alun dirubenakam ge khabar debbumun ebamihun bunikama bani man yuhyil idama wa hiya ramim
kashita fiwegen diuma fahu alun e kashita dirubani kom farata kun heyye ad Allah wahi korabani bala inna rabbahu kana bihi basira ehna kunnune ena haddawa ginguluba ila ena kura huriha kan kame ballawa wadigen biye adi ena ga amal takan ekashigem ba jaza ilahu qiyamat dohun debani fala uqsimu bishafaq ad mitanuga Allah subhanahu wa ta'ala miwani huwa wahi korabba irosuma fahuga anna rabbila gandeba huwa wahi korabani ad mitanuga fala la asa otumun bay befulun nang hifulu bedana ei nafi kurun kamuga maneki huwa wahi nukurabani ehna mes mitanuga la gennawa fewani yaqin kan itur koddebu muga gotum Qur'anu ga bay tantanuga egota la gennawa fane ekan itura yaqin koddebu muga gotum misalaka qiyamat suratuga wahi korabani la uqsimu biyawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwama hama egota ehen suratul qiyamah ge ehen ayatega wahi tiris abana ayatega wahi korabani fala uqsimu bima tubsirun hama egota suratul haqqa ge tiris abana ayatega wahi korabani fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun ad mihuriha tantanega la genawa fewani wahaka itura yaqin ko debunga gotung faharig gabes nafi kurumuge gota kunnu ad faharga ufedidane suwale Allah subhanahu wa ta'ala ga wahiga basfulaki ei haggu tedukam ga vi iruga Allah subhanahu wa ta'ala huwa wahi korabba ekam bayan korabu muge hikmataki ko batoy ad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfulaki wes tedu hagiga kamuga wa iruga ekale fanos bay kankamuga huwa korabba fani kon sababaka hureto ad mi suwalu ge jawabaki hoyaki wahakage hagige itura yaqin kodde kame Qur'an bahawale bifawani arabin wahakadakka ule bahuruwa wahakadakkumuga huwa ko wahaka itura yaqin koddinumaki ei arabi bahuga ebami hun gengulunu uslube ehenkam arabi bahuga ebami hun gengulunu uslub taka riaya kurabba Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an bahawale bafawani fala uqsimu bishafaq ashafaq ei reganu irosuma fahuga anna rabbila mi rabbila gandeba Allah subhanahu wa ta'ala huwa wahi kurabba fani wal layli wama wasaq adi reganu gandeba wama wasaq e reganu ekkulaha taketi gandeba huwa wahi kurabani ad sababaki reganu janawaru taka insanu na goda kura zatuge sufitan ekkuramun gendal wal qamari idha tasaq adi handuge arikan furihama wahidu e handu gandeba wa wahi korabame latarkabunna tabaqan an tabaq zaman bi waraka tibami hunga halat badalu wegendane adi tana hashira bes badalu annane adi hittaka bes badalu annane ad zaman badalu wagotaki ebba dostaka ki warang ufaluga ule dostaka kamuga vedana anebba dostaka ki warang hitamaga ulenjehe dostaka kamuga vedana surat ali imran ge sateka 40 wada ayatuga wahi kurabani watilkal ayyamu nudawiruha bainan nas timang Allah ge edwasta mista kunga meduga eki goggota badal kurabame mane ki abadu en halataga nonana abadu ufawari kamagges nonana abadu hitamegges nonana eki faharu eki goggota duwasta badalu amun dana ad insanu diri uletam badal kurabba gotaki eki duwahu eki tantana daturu kofa emme fahun duniyege duwasta nimi kabwala dan jeheni insana hashgana badalu annago bayan kodaba suratul rum ge fansa 17 ayatuga wahi kurabba bani Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alimul qadir balika shikam tereng tiabami hum ufedde kalangai Allah subhanahu wa ta'ala dem balika shikama fahu bare labba adi e bar lebu mafahu anakka wes balika shikama duwasbu muge derakama nikamati kan lebbi wes hama e kalange irad kurabi ecche e kalange haddawe e kalange molad dalimode gemba kuladumanta ilahi ad insanunge hitaki wes
eki iru eki goggota badalwa mun anna iche Adam ge daringe hitta bani Allah subhanahu wa ta'ala ge de ingiri fulu demeduga kama hadis ga asfawe ekalanga irada kurbi gotaka ehitta ambur alabban Allah irada kurbi alakan hidayat dakkawane adi irada kurbi alaku magufur dawane ehmegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wara gina gina kurbi duain ei Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik haddawage ngulba ilahe iba Allahi hitta badal kurba ilahe miyalaga hi iba Allahuge diinuge matiga thabit koddabashe ad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi du'a wara gina gina kurba kama riwayat hoga asfawe ad bayfaharan insanuge hitta haki ei duniyege kankamagen mashghul wefawa icche anba fahara duniyege komme wes duniyege kankamaage mashghul wa fa anba fahara akhiratage bes mashghul wa fahar bay faharan ade bay fahara mudara hedige mashghul wa dane anba fahara komme bes anhanaka hedige mashghul wa dane nuwata enum bes komme bes kamaka hedige mashghul wa ulumaki ei insanunge tabiate anba faharan Allah dhikr kurumuga mashghul wa fahar wes ade ehen kamun abadu wes hiddatur kurani konkamaka gule gotunto insana abadu wes faar veriwajjehene ekan bala hi rangalu gotuga behettumaki ei insana kommehen koranjehene kam efa wahni korabani fama lahum la yu'minun ad bitanuga Allah subhanahu wa ta'ala biwani ebami hunna suwale kurbati korabafa fama lahum la yu'minun ebami hun iman nuwani kihna vegetto Surat Ghafir ge ashawis wana ayatuga Allah wahni korabani وقال رجل مؤمن من آل فرعون فرعون ge aila ge mihun ge tereng iman vi mihaku bunye yaktubu imanahu ena iman begen hurikan ekan sirru kura halu ge ena mi bunani ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah timanna ge rabbaki Allah ehem bunikamattaka tiba mihun mihaku maralari he وقد جاءكم بالبينات من ربكم ekare fan wani tiyabami hunga gatan ena tiyabami hun haddwa gingulba irahu ga hadratun hekitakagen wadagen fa wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu ene haddwani dogu kamuga wani nama ekamuge faafoti ena yashe wa in yaku sadiqan yusibukum ba'du alladhi ya'idukum ena haddwani tedukama wani nama teduge komme wes asare tiyabami hunna kofane inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab hama kashwarun Allah subhanahu wa ta'ala israf kura adi dogu gina gina dogu hada mi hun deke ebabi hun naka hidayatu ke mage nudakkawan ehbi ma abadus algormen thabit wa iman kamatiga thabit wa hureveto masakke kuranjihen efa wahyu qurbani wa idha quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun adi eurenna qur'an kiwade hinduga everin sajide nukure ad sajida kurumuga maneki Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyamangatu Allah subhanahu wa ta'ala ga ayat kiyewe adu iwe hinduga kiyaman tarikan ada kurumuga gotun sajide tirwani enage nikkuri bimmacca sajide tiri nukuri kamuga winames enage nikkuri Allah subhanahu wa ta'ala ya sajida kurumataka enage nikkuri bimmati ga jassa Allah sajida kurani ad suratul anfal ge devana ayatuga Allah wahyi kurabani innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah mu'minun ga sifata bayan kurabu wahyi kurabani mu'minun ga sifayki idha dhukira Allah ebamihunna Allah ga matin hadan kodde bijjanama wajilat qulubuhum ebamihun ga hitta birugane wa idha tuliyat alaihim ayatuhu ebamihunna Allah ga ayat kiwade bijjanama zadatuhum imana ebamihun ga iman kam warugade begende ituru wegende wa ala rabbihim yatawakkalun adi ebamihun ga rabbak ebamihun wakil kure ad Qur'an kiwe hinduga sajida walan anna hinduga sajida jahun ei waram muhimu kabe ehem begen Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu edwa hegga mistakunna khutba de bang hunna wafa ekarek fan suratul nahl ge ayat kiwa vidalwa suratul nahl ge ayat kiwa vidalwa mongos ekarek fan sajida walaka ara hama bima ekarek fan mimbarum faba wadagen sajida kurabu bafaho
තිලාවතුක සජිද කරව මෆහු අනකාවස් මෙම්බරන් අරා වඩාගෙන් හුතුබා කුරියගෙන් දවිකම රිවායත් හුග අඩනි එහිඳුග සහාබියකු දන්නවනේ උමර් රදියල්ලාහු තාලා අන්හ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි සජිද කරුන් අහරුමෙන්ගේ මච්චක ෆර්ද් නුකරබේ එහෙන්නම ස්කඩේග ෆාන් කීබෙගෙන් තෝය මි සජිද කරබනි හදීස් කරබනි විදාල්වනි මිකමුග හුරි මුහිම්මුක මට්ටකායේ තිමන්නා මිකන් මිකරබනි අත් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ ෆරාපුලුන් ආස්ෆවා හදීසක අනනි ඉදා qara'a ඉබ්නු ආදම සජිදත ෆසජද ආදම්ගේ දරියා කුර්ආන් කියවමුන් ගොස් සජිද ජහන් ජෙහ පද ආයතන් අවමුන් ඒ ආය කියවාෆා ඒනා සජිද ජෙහුමුන් ඉර්තසල ෂයිතානු යබ්කි ෂයිතානා රොමුන් එකහෙරි වෙගරේ යකූලු යා වයිලා එහිදුග ෂයිතානා බුනේ අහන්නන් හුරි හලාකිගේ බොඩු කබායේ ඒනා බුණනි උමිර ඉබ්නු ආදම බිස්සුජූදි ෆසජද් ආදම්ගේ දරියාය සජිද කුරන් අමුරු කුරවුණු හිඳුග ඒනා සජිද කොෆියේ ෆලහුල් ජන්න එහෙම් කමුන් ඒනායන් එකමුගේ සවබුන් සුවරුගේ ලිබේනේ ව උමිර්තු බිස්සුජූද් අහන්න සජිද කුරන් අමුරු කුරවුණු හිඳුග ෆඅබයිතු අහරෙන් එකම ඉන්කාර කුරියේ ෆලියන් නාර් එහෙම් කමුන් තිමන්නායන් ඔති නරකයි අත් කොම්යකස් තිලාවතුගේ සජිද අන්න කීවේ හිඳුග ඒ සජිද කුරුම කී ඒ වරම් මුහිමුකම වර බොඩ ඉස්ලාම් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකමක බාරු අලු වාෆාවා කබෙ කොම්යකස් මිහා හිසාබුන් අලගොල්මෙන්ගේ මි සූරතුගේ තෆ්සීර් නිමුනි ඉන්ෂාඅල්ලාහ් තාලා දෙන් බද්දර වාරේග්ග අලගොල්මෙන් මියා විදිගෙන් ඉන් සූර කමුගාවා සූරතුල් බුරූජ්ගේ තෆ්සීර් කුරිය ගෙන්දාන Allah subhanahu wa ta'ala algormen emennaki hiyo basaha hiyo bas qabul kurabeka mugala bashi amin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh